Герои нашей сегодняшней передачи – приемная семья Петровых из поселка Угункёль Сунтарского района. Трое родных детей Петровых живут и успешно трудятся в Мирнинском районе. 11 лет назад Лидия Григорьевна и Николай Тимофеевич стали приемными родителями. Семья быт бескейттен турар. Папа быт, Петров Николай Тимофеевич, мен Петрова Лидия Григорьевна. Улаханул быт Амонов Михаил Романович, Мреев Илья Николаевич, Егорова Эльза Станиславовна. Бу оғлары беге амастан улаханул бытын 2-тігінші тоғысылақа бұппыт, бесейдағар. Бу Ильяны 2-тігінші 11 жылға бұппыт, бу Эльзан 2-тігінші 13. Балтаралар ғарып бұппытты. Бу мишута бутын кепсир бала, улаханул бутын кепсир бала қажы улаханул сториялар. Тоғы детаққа кені ақтаңары игал түрі біті. Оны ол иннігер, хаңа жыл иннігер ба, наяпқа. Тәбілі түйіл түйә біті. Онда түйә біппер. Түйін түйән түрі әті марай. Ота кейха ютер бар әбіхә тоғы көрі біт. Хаңа жыл ас бұтын кәнді оға ба әтін периодтан керемет көрді біт. Бұрызыва газет масыналар. Оны ол жоқ ұскайттан периодтар тағы сағалдың деді. Тағалдым. Қамнасқан кейрені ларча, не дейді көрдігінен деді. Ара ұлылар дақпына кәйхіні туақы. Жел толар олардылар. Оны олар дақтанар төліппен деді. О, жоға бұтын. Кемді батты керек. Қораттатыр болды біт әді. Ча билеттеген хақастан. Açar baba bir hilik bit. An emeğinin masinalar hüren takamın etti. Dekke gitti bit. Ana kastağaydı onu bir sildak dedi. Barın balığı gitti bit. Ha emeğin lidalı. Yılanın hava istedi. Bir sildak onu. Tövtü niye Allah kım dedi. Onu hepinleri takardı. İyi tabi maç çekildi bir oldu. Bu bütün malı doğar kenarı bit. Bir şu takan. Dekken ulatını rebilgin. İkkenüleler, ottoğullar, mastarım kıstırlar, gergenlerin kücceller. Neyse, tamam, kömüleher eyta. Bir gün, Üşüge Cenot'tan Dusak'a pasobiyete levetler, bana oskola başka hırlar oğlar. Yani o ötüyor bağırsatır göte bağ. Для детей в семье созданы все необходимые условия, позволяющие им всесторонне развиваться. Men mamalar papamın nahan taptırban. Men papam bana ülelir, mama bana cega ahılı kastı, cega komiyar. Ona bıratım hemeliye turuhu durun hebilir. Ona uğrağın talaran öğrenerin hebilir. Baltım da sakka heccar. Men beyem quadrocopter katedir ben hebilirim. Men bana ağamın kıttangar butam. Papam bu porobattarıgar onururga kamilespite. Bu bollağından iyi tere. Bu manan kolbonar da. Bu inniger barara, onu allara tüherere bu halayara. Manan kolbonar, bu türgenlik kötürü bolar da bu manlık. Bu mantıkayım iyi tiller, den manan okuyukumay davlatı iyi tiller den. Ota bu tuağa bilmanlık signal ılara. Men ulata maran onun masınaları onurur bolup mağaraban. 8-летний Илья, по примеру старшего брата Миши, старается во всем, и у него есть своя мечта. Школа веренехм баравын, учебник веренебин, бесола куддук, улатан барам летчик болохм барав. Не отстает от братьев и 7-летняя Эльза. Дисапари чуетик и дядчик. Папа акрыка оңар потубу мама эме брас болохпун барабын. То, как растут дети и что у них есть мечты о будущем, безусловно, большая заслуга Лидии Григорьевны и Николая Тимофеевича. Вот вы как приемные родители, какой совет дадите тем гражданам, которые хотят взять детей, ну вот думают, брать, не брать? Ваш совет? Это не трудно полно, оğlum. Ki kuttane ho, be kuttamaka da mıhıcı, dilini kutuvar.
Ürümeci, ürümeci, sibekitten sibekiye. Ürümeci, ürümeci, getanır ürümeci. Биһиги бүгүн жек эрген агатын туһунан кастыяк битсен. Били нахал бахта ага кыттыспат, агабыт тора турар, агабыт катанах багайы инден тохтар калаатчыларса вопроста деген. Ага уолун олоққа үйретер. Үлага үйретер. Сен үлага ого хасааттан үйренер. Чооннур хомьерын ахтахпытны кине олоқ каратыттан үйренер, балтара сааттан үйренер ди. Онтонча 5 сааттан, 7 сааттан оғы уже кыжыкты үлелерге үйренер. Сен бу кеміңе аға туспа тұру оқтақ. Жаманна кәлер. Онтын уладан истеген айы. Өйден көрәрінері олаттар ағаларын еккеретелер. Онтын кыз маннай ағатын білі хөбілі үйджі еккеретер жүк болағаны иетін еккеретер. Асастыр же қомыяр истенерді кәпсетелер қайғылар де. Бу манна болар аға хамы улақан орола ден солтыда денді. Кені оғыну, ол оғыну қолауыр өлелерге олыққа бәлемдер. Атты кыз оғыға аға солтыда ден тұғый. Кыз оғыға аға солтыда ден кені әркей қайдақ болықтағын. Оны үйеретер. Сен чахоловор биле этеллер оголонан баран эржөннөр кыз оголонан ба эрки олар ерден. Тогото жака киня ялкаттан эмегене тибар угулла хаджар. Эн кыз огон олокко үйрөтөгөн ден. Кини булланы бултурга үйрөппек, кини эрки кайда болуктаган үйрөтө. Эрки кайда сыгана хактаган үйрөтө. Бу бар модель. Иеле ага сыгандарын көрөлөр, оны агатыгын характерлер майгынныр, эбетер оло хөбүлөбөп бул агата толук утарып характердах кені талан алалар, кыргыттарсам. Onun erkihi жиға оруола дейін солтыда дейін кені бара, кені көмөлөһөрө, ияға сыхыана, онна кенеки оғолору үйретере, олыққа үйретере, ол болар кенеға хамы олақан ердебіл. Эркихини кытта көпсетере дейін тыллара олақатын болар. Кенелер осынан кыз аймақ, жақтар аймақ болана эмоциал оғырар. Хере қараға маныр, үйерер көтөр, енде түргеннік реакциялы ереген. Әржонар кені болағана бартаманық бұған кәспек күдік қылғас соғыс болар. Оны күтана қоғыс, оны кенер самый главный логиканы хайыннар алар. Әрке үксе логически тақыдыр. Бұғы білі нар жақтар аймақ бұйығыр хөджіп болағана характері кыз күдік болуынсын. Әржонар оны олақ айылқалары хөбіләбәт, оны хөбіләбәтті әметін кыныр, қайыр, енді ектірінсін. Оны болағана бұ кәміңе аға кейе орола нағанады. Тоғы жетіға кені бұ олға әрке қайда болықтаған қолыбыр болын көндірір. Мөқпөкке, әппәкке, просто кені бәйесін қайна барынан хүджар. Отчығыны бұ ол химбір айылқата тардыған ағатығар чуғағыр. Кенеке тәңі өлелер болуқтара, бұ бары жек әргенен әржон ұғанар болуқтара. Отчығыны кені әркейі болар көверен еға. Ол ең қолар бұ жек әргенге ие онына аға бары хүддәқ туғалақ. Хамай туғалаға ден именно вот полар ролевой моделяларға туғалақ. Ол адам бары. Меня зовут Вика, мне 7 лет. Я люблю играть игрушками, рисовать. Меня зовут Ера. Я люблю играть и рисовать, мультики смотреть и играть. Уронили мишку на пол, оторвали мишки лапу. Все равно его не брошу, потому что он хороший. Мамин день. Вот я надеюсь. Он утром встал пораньше, новый приведи. Что-нибудь хорошее маме подари. Знакомьтесь, это родные сестры Вика и Лера. Вике 7 лет, Лере 5 лет. Вика подвижная, а Лера более спокойная. Обе ходят в детский сад. Девочки находятся в центре совсем недавно. Они очень дружны между собой, всегда и везде играют вместе. Они никогда не ссорятся, уступают друг другу игрушки, играя в разные игры на равных. Лера, привет! Я Зоньки. Папа, вот это самый большой. Вот отсюда. Вика и Лера – девочки очень самостоятельные.
Они умеют ухаживать за собой сами, делая это умело и аккуратно. Кто-то садится. Катя вместе. Девочки не только любят играть вместе, но и замечательно поют. Просто мы маленькие звезды. Пой вместе с нами, танцуй вместе с нами. Мы знаем движение, снимаем напряжение. Ай, будет круто, ай. Мы очень надеемся, что Вика и Лера обретут семью. Знакомьтесь, Гена. Min hetteskaskøyne min Sam Onus. Min fotball direktana bunhulun ona stelba. Askola hinchodyrnevin. Min ulatahpana футболистов Мараван. Это наш Гена. Ему 13 лет, он ученик 7 класса. В учебе старается. Помимо учебы занимается стрельбой, так рукодельничает иногда по желанию. Вот. Любит компьютерные игры, читать, смотреть там, ну как все дети, смотреть фильмы, мультфильмы. Вот. И он всегда участвует активно во всех мероприятиях класса, школы и вот нашего детского центра. Он наш активист. Так, в группе занимает должность спортивного сектора. Он активно занимается спортом, лыжами занимается, стрельбой. Вот по футболу, по мини-футболу тоже увлекается. Вот, любит играть вместе с детьми. Благодаря активности и успехам в школе Гена не раз выезжал в различные образовательные лагеря. В прошлом году он стал участником президентской елки в Кремле. Гена серьезный и разносторонне развитый мальчик, и в семье он сможет реализоваться в полной мере.